the reigning WBC Super Bantamweight Champion of the World. Jorua ya WBC nyarari Fatuma Zarika ari na miaki ya kuiga mucibi muthenya wa Juma mothi hindi ria magacemania na Kameme wa bururi wa Mexico. Everybody has got their own rules. We are into the fight now. Ona kuri uguo Zarika arauga ndahotete gwika mehariria maiganu maria akagira kuria bururi wa Amerika ni undu wa kwaga kigina oro undu mwe na muigithia no akahinyiriria ari na bata wa gutetera mucibi uyu. Kuma mwaka wa 2003 hindi ria nyarari ino yaingireire ngucanio cia kurihwo athakite mbitika 46 aria ni hamwe na kuguthana knockout 12. Eno igakorwo igucanio ya gucokeranwo kuona ngucanio ya mbere yathakirwo guku mucii munene wa Nairobi na Kameme akauga ni agakorwo agitia tiri wa kwao. Kungi muthia wa kiumia giki Kiharo-ini kia Ruiru Golf Club ni gugatabanio mbitika cia Fresh Dairy Blood na iria athaki matanyihire 200 meyandikithitie kunyita itemi. Oyo ni mwaka wa gatatu guku Captain Peter Mwaura akiuga athaki aria matari na umenyeru wa ihinda iraya mari na mweke mwega wa kunora iheo ciao. Ikereka ria muthenya wa Juma mothi mbitika ici cikambiriria mathaa ma kiroko na kuria muhotani agakorwo akiinukia iheo gugikinya hwaini.